Iyi ni top 5 y'abahanzi nyafurika b'ibyamamare bari mu muryango wa Illuminati cyangwa se bakorana na Illuminati. Reka rero dutangire wumve abaribo. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Tanzania witwa Diamond Platnumz. Uyu muhanzi ikikwemeza ko akorana na Illuminati nuko ari naho yahuriye n'umuhanzi Jackson Derulo. Ikindi kandi gituma uno muhanzi ajya muri Illuminati ngo ni ukugira ngo akundwe cyane, indirimbo ziwe zirebwe cyane kurenza iz'abandi. Ndetse n'iriya myenda ihenze cyane mubona ashutinga yambaye ntago ariyo aba yaguze, ahubwo niyo aba yahakuye. Nunacekinga neza urasanga yambaye umudari bamuhaye munini mu izosi. Uriya mudari wowe uramutse uwambaye wagenda wunamye kuko uraremera cyane. Ku mwanya wa kabiri rero mu bamembazi ba Illuminati turahasanga umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Nigeria witwa Rema. Uyu nawe akorana na Illuminati. Niwitegereza mu izosi ryiwe aba yambaye imikufe utamenya ubwoko bwayo. Iriya nawe rero niyo bamuhaye, ndetse ni naho yahuriye n'umuhanzi Jackson Derulo. Impamvu yagiye muri Illuminati rero nuko yari yumvise ko abahanzi b'ibyamamare baba bari muri Illuminati bituma ajyayo. Ni naho yahise ahurira n'umuhanzikazi Selena Gomez basubiranamo indirimbo Calm Down, yahise irebwa n'abarenga biliyoni ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umuhanzikazi Zuchu ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Uyu nawe akorana na Illuminati. Ngira ngo urabibona ku mazuru yiwe hariho icyo twakwita nk'amaherena, ibintu bizwi nk'ubwibone ku bantu basize isi cyane. Uyu nawe rero turiya ni utuntu bamuhaye agomba kujya ahora yambaye. Uzarebe ahantu hose abatwambaye ntago ajya adukuramo, kimwe n'iriya mikufe ubona yambaye ku kuboko yose ntabwo ajya ayikuramo. Ibi byose nibyo baba babahaye rero biba bigomba kubaranga nk'abamembazi babo. Ku mwanya wa kane turahasanga umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Nigeria witwa Aruga. Uyu nawe akorana na Illuminati kubera yuko kariya karineti kamwe aba yambaye ku jisho rimwe nako bamuhaye kamuranga nk'umumembazi wabo. Icyatumye uno Ruga rero ajya muri Illuminati ni ukugira ngo indirimbo ziwe zikundwe cyane kurenza iz'abandi. Urugero nk'indirimbo Girlfriend yagiyeyo ihita ikundwa cyane. Ku mwanya wa gatanu rero turahasanga umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Tanzania witwa Harmonize. Uyu muhanzi nawe rero ari mu bakorana na Illuminati kuko ariho ahurira na ba Diamond na ba Zuchu ndetse n'abandi bahanzi b'ibyamamare bo muri Tanzania. Igituma nawe rero ajya muri Illuminati ni ukugira ngo indirimbo ziwe zijye zikundwa. Undi muhanzi uri muri Illuminati ni umuhanzikazi Ayra Starr uturuka mu gihugu cya Nigeria. Uyu nawe afana Illuminati cyane kuko imufasha mu kugira ngo indirimbo ziwe zimenyekane ndetse anatware ibihembo bitandukanye bijyanye n'umuziki ku isi. Uwa nyuma na nyuma muri top y'uno munsi mu bahanzi ni Jackson Derulo. Uyu we murabizi niho yahuriye na Rema ndetse na Diamond Platnumz. Uyu nawe rero ntuzacikwe na top y'ubutaha rero, yoyo izabivuga ku bahanzi b'abanyarwanda bari muri Illuminati. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo nka-uploadinga iyo video uzahite ubona notification nawe uhite umenya uko mu Rwanda bihagaze.